Simuamuke Kasogo muoga. Karago. Kiegei nyinyi waoga. Itumbi. Mumeanza kushika Wakikuyu wote ambao wanaongea anything against you. Mumetumana masubaru kwa Wajohi. Simuamuke. Tokonia. Mutio kire tokonia ni tutuheanire. Mutio kire gati ni tuheanire. Gati ishi. Mukamea. Tanya muitari du. Ajohi wa Githurai ya 45 ule anakuaga pale bunge la wananchi aliweza kushikwa the president. Tunajua ya Wajohi anakuaga castigator wa hii serikali ya Kasogo. He actually speaks very loudly against them. Wajohi, just like the others, ukiogea against serikali unaekwa ndani. Ukiogea against what unaekwa ndani kwa sababu they want to intimidate the young people using the online space kuchanuana na kuogereshana. Wanataka kuwa intimidate na bado hazijaisha. Any other young people especially aguko gwitu Kirimaini ni munakutwa manakutwa makunyitwo inyuothe, lakini hata tukisikwa wote ona tungigakwa mugatwikira mafuku-ini ma mau because gutire kugura guoya. Hakuna kukosa kuongea, tutaendelea kuongea. Isungwa nari agi tutaendelea kuongea. Hata wewe si unaendaga Obina TV na unaongea, hata sisi tutaongea. We will talk our mind. You will not intimidate us. You can use officers. Polisi ulienda Kigajo washa kutumika na wanasiasa kama wajiga. Tafadhali tigai kuhuthikaniana siasa. Na mimi sijui who is the IG. I've never seen police being misused like this time. Ati ginya mubuge anesa abia polisi ashike mtu. Baka mtu anafanya kazi ya blogging. Mtu ya blogger anaweza piga baka kwa ma-DCI na huku ati washike mtu. That one, police, IG of police, you are going down to be the worst. Wewe kikuya, you are going down to be the worst IG I've read about. I'm telling you, hata ule alikuwa anaitwa Kimayo, hata Kimayo hakufanya kama wewe. You are performing below par. You have accepted politicians to use you and use your boys and girls of uniform, men and women of honor kufanya kazi chafu. By the way, we are not being intimidated. This is our country. We are going to liberate this country and we are going to continue speaking the truth. Thank you very much. Release Wajohi. Now, we are giving out the government 24 hours from now. If you don't release Wajohi, wabunge la wananchi la Githurai, we will mobilize Kenyans of good saying. Tutafunga Thika Road and nothing will happen after 24 hours until we release Wajohi. And if you think this is a joke, come and kill us. All of us. I've said it. We want to demand the release of one and only president of bunge la mwananchi Githurai. Mumuachilie kwa sababu amwezi thika watu kwa sababu mtu amesema one term. Amwezi kamata mtu kwa sababu mtu anasema ukweli. And you think you can scare people by abducting, by killing people? Sisi tutaendelea kusema ukweli kwa sababu ukweli nayo huuma. Na ndio maana mmekamata Wajohi. Kwa hivyo we demand the release of one and only Githurai bunge la mwananchi President Wajohi. Kwa hivyo awachiliwe kwa sababu Wajohi hana makosa. Amekuwa akisema tu ukweli one term. Kwa hivyo muachilie Wajohi with immediate effect kabla watu waanze maandamano na wafunge Githurai. Bure kabisa. Bauje thede mereo ni muraririkana wega muno hinde ya maandamano tuumira uria ciana cito ciakuire, uria mabrother maitu moragirwo na masista maitu. Amwe ni twathikire, amwe tutire tuona na tutire twamenya nginya kuria mathire. Nginyagia umuthi uyu ni morire, nginya mere yao ndionekire. Riu ri ungimenya ni ukugera njira eno wage gukinya ni itha ni ugucamania na mutino, kana ni ukurio ni nyamu ndeani, kana ni ukugwa rui. Na neo njira iria nguhi na kuria urathie ni kaba ungigera njira iria ndaihu no kinye. Ndenda kuga atia? Ndenda kuga atiriri Wajohi hari ari tha ici gutire mundu wi ni ha, tondu borithi ni ithirwo
na korwo ndari kuu oguo gutiri mundu uwi haria ari na ngerero ageretwo gutiri mundu uwi gutiri tutiuwi kuria wa Njohi ari mbeu njithi ndimwire u thaa ici twatigia mwaka umwe na kanyamu kanini muno tuthie marebe-ini tugathurane o mundu ni uyu na ngoro yake kiria arenda na kiria atarenda inyuothe ni muwi uguo na ngamba ngamwira mundu oe kura ikie muhuko itungiaga kuingira social media-ini no kunegena kana kuga ni kurathie uru tondu ona maria mothe mana tumatumire bara gutiri undu urugamaga ona maumira bara ona muoya mathigi gutiri undu urugamaga muragagwo na maundu mageka atia thakame ya ciana icio citu ciakuire ri kai mutangireka thakame we twariririe hamwe na kigongona kia matu-ini tondu turai na president Uhuru wa Kenyatta na ni twamurumire niguo megite-ini kiu ni arumirwo muno muthuri ucio mungiririkana tondu social media ndiriganagirwo mungiririkana muthuri ucio ni twamurumire na tukimuruma no gutire mwana wa mundu wakuire na gutire thakame ya mundu yaitikire na gutire mundu wa abductirwo akiaga agituika ni aga ni ora no agwo ihinda riri andu ni marora mundu aroka akanyitwo akariga kuria thie andu maumira makahurwo rithathi makoragwo na iyo ti big deal na ti icio mbere-ini ya mwene uhoro ucio riu ri inyue ene gu complain to ni ithue ene gu complain na ni ithue twina ruo ri na twina ruo ni undu wa ciana iria ciakuire ri tungitiga njira eno ya kwaria social media twethe gacira kangi ga kumobilize andu uria tungi camania twariririe uhoro wa bururi uyu witu na uria tugathurana 2027 tutigane na social media ndoiga uguo niki haha hena blogger maratanjwo aria marerikana ni wene uhoro uyu tondu matanjwo uhoro-ini uyu ni maraturwo muno tondu matirenda kuigwo uguo no marerwo uhoro wa ma no matirenda kwirwo uguo mabroga maya meri nyambe ndimwire umwe Gen Z inyue ni inyue muhete mabroga maya hinya na ni inyue muramaunga mukono ni inyue muramekira urume nigetha makoo magiko tondu riria mwamarehe guku media-ini mwamaririra uyu wamarire mama ritwa riu riao ni riraneneha na nginya ona kuria mararihwo ri makongererwo cheo tondu ritwa riao ni rirathire menyekete atia ni mamenyekete muno no broga icigiri mungicikirira mushikirire biashara-ini ciao mume oko ni social media muman foro mureke mundu aria akaga mundu wa kumucokeria aria kaundu ekira kaundu social media-ini akaga nginya comment yanyu mugakira uhoro wa broga icio ni uguthira no ngithirira hau no the more broga icirathi kiaragia igikaga maundu ireka na inyu mugathi mukiririirie mugacigira tunui-ini twanyu we ukario uyu ungi akario nikio broga icio muracikira hinya na nikio irahota kumuhihinyiriria tondu ndu wa mbere ciambite cikiingira kuri inyue na cigitua rata nigetha cimenye njira iria irigeraga igiuka kuri inyue riu ndiciui panya ruti cio ciothe ni ndenda kuga atiriri andu ni mathame social media uhoro-ini wigie siasa uhoro-ini wigie wathani muru andu mathame social media view reke ituonage mohoro gwa Kameme kana gwa Citizen ka kwa Inoro wona uga comment uria wa comment ngoro-ini yaku uhoro wa bururi andu ni macamanagie one on one hatari mundu ukurihwo we wabatara kuigwa bururi waku ni muhinyiririe kana ni ukwenda ni mukwenda gucenjia bururi wanyu maundu maria marenderea ri witware na maguru hatari mundu gukurihira fare witware we uri andu maumagira muthenya wa githurano to guti mundu marihaga nio meyumagiria tucenjie kaundu gaka ga social media ciana citu itanathira ni ndirahoya muno wa Njohi ario hari ari aumire safe no kaundu gaka twenderea nako nituguthira andu a Ngai Kongo maito toro manena to puta etiare toyo pedanyo perete otoka paro ira mau ginya idamerio toriana moito arari tokia kuire toriana okana orude la pare Kongo maito toro manena to puta etiare toyo pedanyo perete otoka